Congress Party in Tunah hian mipuite kol phetha hman manapung na sani in an soya ZPM kai shwai Mizoram Sorkar chu an intiamna ngei electric bill pung chu tihniam turin an phut voina thu chwa an siama MPCC chuan Tunah hian Mizoram hun hrangah electric bill apung na sa hle ti an soya Thlakhata cheng zaruk choi ṭhin ten Tunah hian cheng sang sari vel an choya cheng sangkhat pawh choi tlinh ngailoten cheng sing chuang an choi tamai chu thil dik lo top ani thu an soi Congress Party chuan ZPM in election manifesto a electric bill anti san velo tur thu an zia baka kumin January ni som pani a ZPM Office khonna a Chief Minister Pu Lalduhoma kumtin electric bill hi apung thina Sorkar liam ta unit khatman chu chenga le poisa somriat pathum ani a kumnga chungin ke ni chuan electric bill hi kan tipung vedon lauti asoi chunga Sorkarin sum tuak na atan electric bill anti sang le vaccine asoin poyan ti thu an soya Chief Minister Pu Lalduhoma soi angyein unit khat chenga le poisa somriat pathuma bill siam thale turin Mizoram Sorkar an phutani Congress Party chuan Sorkarin tuial theiman ati san huwa thil mana to pha lir thei chuan man thlengin na to pha he mai ni lavin ran chia lak thin chu du tok mai lavin animal registration fee khonani a municipal hnuaia ompo ni lo zoram dung le wang khoshang shanga property tax khon ani tamai chumi pui rokna a an ngai ti soin kolpetha chitman sang chaklutuk hi MPCC chuan atulangin an zir chiang zel dona anyan na le shatir na ngai poimo lava Sorkarin electric bill ati sang lui ani chuan mi puite thlawang hauturin na top thlengin an che chuak don ti an soi